Mathire kuri governor makienda amateithiririe niguo mwiri wa umwe wao urekererio thibitari-ini wa Kenyatta University na governor akiranira kumateithiriria kuriha ciringi 800,000 no riu magarurukire muingi umateithiririe. Wainena wakiarie na riboti ino. Family ya Francis Kamau uri urari mutwarithia wa nduthi mwena wa Naivasha ndiragia na thayu kuona mwiri wake ukomete nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari wa Kenyatta University thutha wa kuremwo kuriha thiri wa ciringi 800,000. Saa ilisema ilimewalipia 244. Bill ilikuwa imebaki 634 na tukaweza kuomba hii msaada kwa gavana wetu Susan Kihika on Friday wakati alikuwa hapa Naivasha. Na gavana akatuahidi ataweza ametukiria hiyo bill atatulipia. So kufikia hadi leo nimefuatilia bado bill haijalipwa. Family no inyiririo gutiria muthe wa guthika Kamau thutha wa gavana wa Naikuru kwaga kuigia kiraniro giake ya guteithia family no kuriha thiri uyu wa thibitari. Tumeondoa mambo ya mazishi ndio tuchagize pesa. So sisi tunaomba kila mmoja wetu na viongozi wetu wa katika kaunti ya Nakuru na Naivasha hii na viongozi wote katika Kenya hii tunaomba msaada ili tukaweza kusimama na hii jamii. Kiumia kituku family no hamwe na atwarithia nduthi ni macereire gavana Kihika makimuhoya mateithirie kuriha ciringi 800,000 iyo arietikirire no kiraniro giki gitigana kuhingio. Alinipigia simu na kunieleza ya kwamba director wa KU amesema hakuna simu amepokea na hakuna kitu kama hiyo ameambiwa. So nilipopiga simu baadaye kufikia watu wa governor nikaambiwa mimi naenda speed sana ni relax tugoje. So kwa hadi saa hii hakuna biru imelipwa. Kuringana na muikarigite wa atwarithia nduthi John Gitonga thutha wa kiraniro kia governor ni mambiririe kwari igongona ria kumumagaria mwena wa Tetu Nyeri no riu matiuiriria makamuhurukia. Wanasiasa mtuahidie mengi lakini tusicheze mambo ya hospitali kwa sababu mnaweza fanya watu wafanye kazi gumu sana na baada hiyo kazi ibadilishwe. Kama hungetuambia utalipa bill, hatungepanga mazishi ya kesho, tungeenda kwa familia na kila mtu tungechagiza, na hiyo pesa ikipatikana tungeanza kupanga mazishi baada ya kupata pesa. Mweneni wake mutumia wa mutigaire Margaret Wangari ni ataririe kigiriko kiria mari na kiota family makiuria ateti kwa kuheanaga cianiro itekuhinga makioya andu a wendi mwega kumateithia. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wainaina wakiarie. Na riu murugamiriri munene wa University ya Nairobi Professor Margaret Jesang augite wagi wa kigina ni umwe wa itumi iria iracungiriria thirikari kuremwo kuhingura thukuru njeru cia ngathi cia iguru guku bururi-ini. Akiaria hindi ya igongona ria kwamukira arutwo a mbere ha University ya Nyandarua uria wina ngwataniro na University ya Nairobi, Jesang augite University nyingi icungiriirio kuhimbiria njira njeru cia gukinyaniria githomo mubango uria urahuthira mbeca nyingi. Niguo gutigirira arutwo eru thukuru-ini wa University ya Nyandarua ni maiganira na kwambiriria mathomo mao. Maabitha githomo kuma University-ini ya Nairobi hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyandarua ni matafanite igongona ria kunyita ugeni arutwo aya. Murugamiriri munene wa University ya Nairobi Professor Margaret Jesang hamwe na gavana wa Nyandarua Kiari Badilisha ni mahete arutwo na aciari kirigiriro ati ni meheanite gutigirira ni mangethanira na muritu o mothe maria mangiyumiria. So may I hasten to add that without the passion, commitment and the total focus by His Excellency Dr. Badilisha, the journey would have taken much longer due to the ongoing challenges, especially in the higher education sector, where there is a bit of a reluctance to open up space because of the funding challenges. Allow me therefore, on behalf of the Senate, the faculty, the staff and the entire student body.
Profesa Jesang augite wagi wa mbeca ni ucungiriirie thirikari kuremwo ni kuhingura thukuru njeru cia mathomo ma iguru hamwe na gwikururia hari gukinyaniria mathomo na njira ya kiriu. Gavana wa Nyandarua Kieri Badilisha ni atugiritie thirikari nene kuria ahinyiriirie ministry ya githomo uthii na mbere na kumanyitirira amu ni marabatara uteithio munene makiria niguo kurugamirira thukuru uyu wega. With God's grace, the main seat of Nyandarua University College will be in Ol Kalou at a place called Serient. We already have land there donated by the people of Nyandarua. We have begun putting infrastructure there, another related amenities, but we could not see any other year go without this county having a college such as this one, and that is why we thank COOPS for giving us students. We thank the University of Nairobi. The VC is here today to give the first address of our firstborn, our cohort of students of Nyandarua University College. Kirifotera Kameme TV, jitaku wa Ngugi. Na riboti yo ya Wahu niyo igututirihira mohoro maitu gatho ni undu wa unyitaniri waku mutauri bitu na njira ya ciekwa uma wa Ngui wa Mwangi njitagwo Mobi wa Chege tidia ithayo. Kameme TV muthegi wa ruriri. Gicigo kia Mount Kenya nikio gikoragwo gitongoretie na uge wa no ugutwika mutongoria wa bururi kumana na uige wa aikia akura. Wale wote walisaliti jamii yetu wanasaliti jamii ya Mlima Kenya. Tukituma Ruto nyumbani mtatangulia. Tutashinda ama tutashinda? Tukashinda kama tutashinda. Na nokio gicigo kiria gikoragwo kirutete ma president atatu hari ma president atano aria matongoretie bururi uyu kuma riria wegwateire wiyathi. Fisi akitaka kula mtoto wake anasema ananuka kama mbuzi. Sisi ni viongozi wa kitaifa na tunatafuta uhusiano na watu wa Kenya yote. Usiangushe, mimi ni jirani yenu hapa. Sasa mkiniangusha mtapitia wapi? No kuma githurano kinene kia mwaka wa 2022 gicigo giki ni gikoretwo kigayukanite undu uria wehereirie thutha wa kuhagurwo kwa Rigathi wa Gachagua ta munini wa president. Miaho itiganite ya atongoria ikiranira kunyitithania ruriri, no o mutongoria akoretwo akeguciria na mwena wake. No hihi muingi urugameire ha nyitanira na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV tabarĩra-inĩ ya ũrũmwe witũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia tũkĩaranĩria na Mount Kenya Generals. Ici nĩ njamba citũ kĩũteti. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Naeza kuwa sina godfather, sina any support system, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, in one way or the other, one day one time, mambo yangu itakuja kuwa sawa. One day
one time. Kwigwatira Skiza Tune one day one time. Hihinya *811 *227 hasha wigwatira Skiza Tune one day one time thimu-ini yaku umuthi *811 *227 hash.